Thoth jo Kenya ni kod luoro kalure kod weche mag arita e pacho kae sani kinde mag yiero maduong' mar higa mar 2027 kod bang' yiero no. Thoth gi pod paro tulo mabende nomuoche kinde yiero mar higa mar 2007. Hii itakuwa mbaya, itakuwa mbaya. Hakuna haja tudanganyane. Lakini sasa uzuri wa hii uchaguzi ya 2027 haitakuwa na ukabila mingi. Kwa sababu uchaguzi mingi ambazo zimekuwa na vita ni kwa sababu ya ukabila. Zinakaa kuwa frak juu kama kitu moja politician wenyewe ni kama wanataka kuleta hii mambo ya vita mapema. Wengine wanaanza kutaja mambo ya 27 kutukumbusha mambo ya Rio. Moko kuom jo Kenya to wacho ni kwe biro bedo kalure ni sani thoth gi ong'eyo gino mabende gidwaro kuom jotendgi. Uchaguzi wa 2027 mimi naona utakuwa ni peace, kwa sababu sisi wa Kenya tumekuwa wanjanja sahi watu wengi wamenjua ni vile uanga tunapiganishwa. So sisi mtu atatokea aende achague mwenye anachagua, akishinda ameshinda, mwenye amechagua akishindwa hatutapigana. Mane mabendo kelo giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi Seche gi watude koromo 11 kod 12 ne weche manyien yo machuok to